okwirukanga okw'omurundi ogu kugyerere kurundana sente ez'okugura ekyoma ekyokurwanisa kookoro irwaro rikuru erya Hoima Regional Referral Hospital. Oryeganzi y'obukama bwa Bunyoro Andrew Kirungi byakutaaga ashoborera nagira ngu omukama akaba aragira kutebekanisaho okwirukanga oku kurebeka ngu babasa kushagika ebyamagara. Kiro embiro zino zibayo buli mwaka tutakayikira kiro kenyini jakuze emyaka 31 yakira abasajja ayikize natwebembera okukama. Embiro zino kabumba katuragira habeho ekintu kikorwa haraba okujaguza nuko tusobole okukama tusobole kugarurira abantu nabwo ekyo kyachwirwemu nti kurora haroho kusagika ebyobumezi nabwo ekyo kiro kino esente zikusoroza okuruga mu mbiro zino zijja kuba nizigura ekyoma ekigenda kuba kebera obulwaire bwa kookoro mu Hoima Regional Referral Hospital. Muringo nugogumwe byakutaaga yasiima za kampuni zoona ezirikukora omukyanga ekya Bunyoro nangwa otaireho n'Abanyoro boona ab'obushagiki. Muringo nugogumwe byakutaaga nashoborera nagira ngu entunguuka eri omu bukama eijaho bwanyuma y'enkwatanisa nungi eri hagati y'obukama hamwe na gavumenti. Emirire muno kurora nti abantu baingi baizire mu mbiro zino kandi n'abatusagikire kampuni zikwika mu 10 zisagikire n'abantu ba buli kiro abateire mu sente zaabo nanywa bayizire hana bamahure mukozi muri gwamani muno kurora nti mwikaire ni mumanyisa abantu kikigendo tugwaza kusima abo bona abayizire emyaka 31 yakabumba abazina twebengera habe turuzire bintu bingi turuzire ukama bwaitu bibikiriyaho Dr. Joseph Lyonga uri umyeshengera habwa Hoima West Division hamwe na Meya Bosco Muhanuzi basima obukama abo bwebembezi burungi hotaireho n'okushagikirwa irwaro erikuru erya Hoima. Abukuba kanso bakyara ya kanso de service de bakyara Uganda no musiyona so musima muno kama batyo kurati bakora atiteno basolese kure kyomekyo cyoni tekeba ibaro ya Hoima yatini bakyara kanso bo kidora kwangu yaba yangu yakwa kubane kingaru kijanjaba batobokererwa abakazi bakwa kuna kusima katikiro na bagenzi be abatekaniza empango run abo okuruka kunu kandi na muno abo kutekaniza kutugulira ekyoma kya ekikebera kansa omu Hoima Referral Hospital ekintu kyamani muno tukusima obukama kandi na nyowa nka Bosco mbayina kuija hanu purposely participating kandi ngule kits actually nguze kits nyingi abo kuba kwenda kuhagira okugura ekyoma ekikebera kansa omu Hoima Referral Hospital gaza kwa gada saba abatayari West Hoima.